Museveni w'imyaka 80 arashaka manda ya karindwi ngo agire Uganda igihugu cy'ubukungu bwa miliyari 500 z'amadolari. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje ko yifuza kuba umukandida w'ishyaka rye NRM mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa Mutarama umwaka utaha, aho azaba yiyamamaza kuri manda ya karindwi ngo ategeke iki gihugu. Mu butumwa yashyize ku rubuga X, Museveni yavuze ko ashaka kuzamura igihugu kikagera ku bukungu bwa miliyari 500 z'amadolari mu myaka 5 iri imbere. Natsinda ayo matora azaba asatira kumara 1/2 cy'ikinyejana. Ariko ubutegetsi yategetse iki gihugu kuva mu mwaka w'1986 ahiritse ubutegetsi nyuma yo kuyobora umutwe w'inyeshyamba. Ku butegetsi bwe, itegeko nshinga ryahinduwe kabiri kugira ngo rimwemerere gukomeza. Ibi byanenzwe cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu n'impirimbanyi za demokarasi. Bobi Wine, umudepite ukuriye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi National Unity Platform NUP, nawe yatangaje ko aziyamamariza gutegeka Uganda bizaba ari ubwa kabiri. Mu matora ya 2021, Bobi Wine yabaye uwa kabiri mu matora nk'aya, gusa yamaganye ibyavuye mu matora avuga ko ari amatora yaranzwe n'ubujura bw'amajwi, ibyo leta na komisiyo y'amatora yahakanye. Uko Muhoozi yasubije amerwe mu isaho. Mu mwaka wa 2023, General Muhoozi Kainerugaba yagaragaye mu bikorwa bisa no kwiyamamaza ahatandukanye muri Uganda, aho abamushyigikiye bavugaga ko ari we ugomba gusimbura se. Muhoozi we ubwe ntiyigeze ahisha ko ashaka kuba perezida wa Uganda agasimbura se, bamwe bavuga ko ari mu ntege nke z'ubusaza. Mu ntangiriro z'umwaka ushize, ubwo Yoweri Museveni yagiraga Muhoozi umugaba mukuru w'ingabo, benshi bibajije niba arimo kumwegereza kumusimbura cyangwa ari kumwigiza kure y'intebe y'ubutegetsi, kuko kimwe n'ahandi henshi ku isi no muri Uganda umusirikare ntiyemerewe kwiyamamariza umwanya w'ubutegetsi wa politiki. Mu gihe mbere Muhoozi yari yaciye amarenga ko ashaka kuva mu gisirikare. Kuva icyo gihe Muhoozi yahise ahagarika ibikorwa yari mu bisa no kwiyamamariza gusimbura se mu cyo bitaga MK Movement, nyuma yise Patriotic League of Uganda. Nubwo kugeza umwaka ushize byabonekaga nk'igishoboka ko Muhoozi ashobora gusimbura se, gahoro gahoro yagiye agabanya umuvuduko yari afite mu bya politiki, maze bica amarenga ko uwo mugambi wo gusimbura se ushobora kuba utagihari. Mu cyumweru gishize nibwo Muhoozi yabaye nk'ukuraho urujijo, yatangaje ku rubuga X ati, bantu banjye nimureke kunyita perezida wa Uganda, uzakurikiraho Imana yonyine niyo izi uwo ari we. Umwe mu bamushyigikira yasubije kuri urwo rubuga asubije ubwo butumwa agira ati, Muhoozi birarangiye asubije amerwe mu isaho, bivuze kureka ikintu byabonekaga ko wifuza rwose. Icyo akaba ari cyo cyitwa gusubiza amerwe mu isaho. Reka turebe ibyo wamenya kuri uyu mugabo ukunda ingofero nini. Perezida Yoweri Museveni ni umugabo w'intego ukunda kwambara ingofero nini. Yavutse ku babyeyi b'aborozi muri Ankole mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Yize ubukungu na siyansi na politiki muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, nyuma za kujya mu mitwe y'inyeshyamba arwana mu buryo bwa nk'umuntu wagize uruhare mu guhirika ku butegetsi ba perezida babiri muri Uganda, Idi Amin Dada na Tito Okello, ndetse ubu akaba amaze imyaka 39 ku butegetsi. Abona ko ari we wenyine ufite ubushobozi bwo gutegeka Uganda. Ubwo yiyamamazaga kuri manda ya 5 yavuze ko agomba gusoza akazi yatangiye ati,
uyu musaza wacunguye igihugu ni gute mushaka ko agenda? Ni gute nava mu rutoki, ni ukuvuga avuga umurima w'ibitoki nahinze ubu rukaba rutangiye gutanga umusaruro? Imyaka ye y'ukuri yibazwaho, imyaka nyayo y'uyu musaza igibwaho impaka. Muri 2016 leta ya Uganda yavuze ko afite imyaka 71, ubu yaba afite imyaka 80, ariko icyo gihe abatavuga rumwe na leta bavuze ko abeshya, ko ahubwo yari ayirengejeho 5, byari gutuma atemererwa kwiyamamariza kuri manda ya 5 kubera ko yari kuba arengeje imyaka ntarengwa. Ariko nyuma inteko nshinga amategeko ya Uganda yatoye ikuraho iryo tegeko, ariyo mpamvu Museveni ubu agiye kwiyamamariza kuri iyi manda ya 7. Ikinyamakuru Daily Monitor cyatangaje ko Museveni avuga ko atazi itariki nyayo yavukiyeho, gisubiramo amagambo ye ari mu gitabo Sowing the Mustard Seed yanditse kivuga ku buzima bwe, cyasohotse mu 1997, agira ati ababyeyi banjye ntabwo bigeze bagera mu ishuri, rero ntabwo namenye itariki y'amavuko. Ariko yakomeje gushimangira mu itangazamakuru ko ubuzima bwe bumeze neza cyane, usibye malariya rimwe na rimwe, inkorora cyangwa ibibazo byoroheje byo mu zuru bitewe n'imiti. Muri 2015 yavuze ko n'uyu munsi imyitozo ngororamubiri mike cyane niyo atashobora gukora, irimo nko gusimbuka makeri, bisigaye bingora muri iyi minsi, niko yavuze. Amwe mu matariki afite icyo avuze kuri Museveni. Mu 1944 niwo mwaka leta ya Uganda itangaza ko yavutsemo. Mu 1979 yafashije guhirika ku butegetsi Idi Amin. Mu 1986 yafashe ubutegetsi ahiritse Perezida Tito Okello. Mu 1996 yohereje ingabo kurwana muri RDC, icyo gihe yitwaga Zaire. Muri 2001 yasezeranyije ko mu matora ataha azava ku butegetsi. Muri 2011 yatsindiye manda ya 4. Muri 2016 yiyamamarije manda ya 5, naho muri 2021 yatsindiye manda ya 6. Reka turebe ku bijyanye n'umuryango wa Perezida Yoweri Museveni. Muri 2014 Museveni yashyize umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abatinganyi wari watanzwe n'umwe mu badepite bo mu ishyaka rye rya National Resistance Movement NRM. Hashize amezi make ryateshejwe agaciro ku ntenge ku buryo ryashyizweho, ariko ubwo ryarimo rigibwaho impaka mu mwaka wa 2012, Bwana Museveni yahishuye ko hari ikintu kitazwi ku buzima bw'umuryango we. Yagize ati maze imyaka 39 nshakanye n'umugore wanjye, ariko nta na rimwe ndamusoma mu ruhame no mu rugo iwanjye imbere y'abana. Museveni n'umugore we Jeannette bafite abana 4: Muhozi Kainerugaba, Natasha Karugire, Patience Museveni Rwabogo na Diana Kamuntu, n'abuzukuru 5. Reka turebe icyo yifuza kwibukirwaho. Muri 2011 Perezida Museveni yabwiye BBC ko hari ibintu 2 ashaka gusiga nk'umurage azibukirwaho. Icya mbere, impinduka mu mibereho n'ubukungu. Uganda ikaba igihugu cy'ubukungu bwo mu rwego rwa mbere ku isi. Icya kabiri, ukwishyira hamwe kwa Afurika y'Iburasirazuba. Yagiye ashinjwa kugambirira kuba umutegetsi wa mbere wa Afurika y'Iburasirazuba yunze ubumwe, ndetse no gutegurira umuhungu we kuzamusimbura, bikaba nk'aho ari ubutegetsi bwa cyami muri Uganda. Nubwo ibyo ashinjwa bishobora kubonwa nko guhwihwisa gusa, bigaragara ko Museveni na nyuma y'imyaka 39 amaze ku butegetsi acyumva ko idahagije ngo asige uwo murage yifuza. Ngayo nguko rero ibya Museveni ushaka kongera kwiyamamariza indi manda ya 7 kugira ngo ategeke Uganda, kuko avuga ati
ntabwo yarekura umurima w'urutoki aribwo atangiye kubona umusaruro warwo. ngayo nguko rero mwe murabibona mute? mbese uyu mukambwe w'imyaka 80 koko aracyafite ubushobozi bwo gutegeka Uganda nk'uko we avuga ko akibufite? Arakomeye, ari physically fit, nta kibazo afite. mwebwe murabibona muti? Inkuru zacu rero zo nakagaruka. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana nabane namwe.